Tas Juan ta capítulo 2. Ay nuhpinel talum Cana tas Kinal Galilea. Te banti las katpun tabino teha te Jesuse. Hichayal. Yoshe balishkal tapatil a te las pasikin nuhpinel tabanti lum Cana te aita Skinal Galilea. Te ay a tesme te Jesuse. Sok ikotik tal ta yilel nuhpinel te Jesus sok te nopuheletik yuune. Haugmeto lah yunik te binoe. Hich tal tas tohol Jesus tesmee. Sok layal. Mayukish vino yunik shi. Layal te Jesuse. Metik. Bistu giawalbon hich. Melel matus ta yorail kuun layut. Haugmeto tesme te Jesuse bayal beyayik te abatetike. Yame apasik spisil te bilayayal beyeshe shi. Ay wakeb tinaha te a te spohil hae. Yuun te judioetike kaemik te ya spokilaisk abik sventash chunel Dios tas kopik. Aiche osheb mukulkib sbalik ta huhune. Te Jesus layalbey te abatetike. No hesaik taha in tinahaetik to shi. Hich las no hesik muel kalaltas tiil. Layaltzin te Jesuse. Lupaik lok esaik te buk ban ag beyaik te volvane yuun te kine layut. Hich layak beyik layich beyik bail layak beyik. Te volvane yuun te kine layuch yay te ha katpohem tabinoe. Shuht malas nas tohol te banti tale. Yan te abatetike las naiks tohol stukelik te banti las lupik tal te hae. Te volvane layik tal te vinik yashnuhpine. Hich layalbey. Spisil ants viniketik kaemik a te ha naeliay. Ich pukel te lekil binoe. Tikala layuchikish bayal a te machatik ikbilike. Patilya yich pukel tzin te mayuks buhtze. Yan te ha ate ak eho te lekil binoe. Hato nash la awak ta ilel ta ora to layut. Ha into has babial yuun spisil te seña iletik te layak ta ilel. Yutzilal ate Jesuse. Te ikot ta pasel talum Cana te aitas Kinal Galilea. Te bitila yay beyik. Te bitila yil beyik seña yuel Jesus te nopuhelitike. Hichlas chun yotanik te macha a. Patil ko bael ta Capernaum te Jesuse. Hoinot bael yuun tesmee sok te yitzinabe sok te nopuheletike. Yuune sok te nopuheletik yune. Maba bael kal halahik te a. Nopolish yorail kin Pascua yuun te judioetik. Hich te Jesuse mo bael ta Jerusalén. Teita templo lastate chon wakashetik sok te chon chihetik sok te chon palomaitike sok te heltak inetik te nakahtik te a. Te Jesus las pasta chicote te chahane las ten lok el ta templos pisil te chihetik sok te wakashetike sok las buskimbey stak inik te heltak inetik sok la skotpimbey bael tesmesaike. Layalbey te chon palomaitik. Te chon palomaitike lok esaik bael spisilinto. Mameshak atponik ta chiwich tesna tehtate shi. Te nopuheletik hul ta yotanik te bitil hich tzibubil hilele.
mero yaxlajon yakay yu'un te bayal sk'oplal tako'tan tesnatejtat tako'tan te'anay texie. Mero yaxlajon yakay yu'un te bayal sk'oplal tako'tan te'anay texie. Tehvolbane judío itike tal sojk'obayik te Jesuse. Biseña ya apasbotikiltik yu'un te bilay yakata spasele xik. Layal te Jesuse. Hinaykin templo to ta oxeb naxk'al yajcha'pas xan ta yach'il xi. Layalik tehvolbane judío itike wakeb yoxwinik ja'bil meltsaj in templo to. Yan teja'ate b'it'il yaxju'a b'u'un ta oxeb naxk'al yach'apas xan ta yach'ile xik. Te templo layale ja' layalb'ey sk'oplal tisb'ak'etale. Jich yu'un tik'alal cha'kuxtal tab'ay animayetik te Jesuse jich jul tayo'tanik tejnopojeletik yu'un te b'it'il jich yaloje jich laxch'unik te bilatz'ib'ub'il tas jun te Diose sok te bilalayal te Jesuse. Te b'it'il ay ta Jerusalén tayora ilk'in Pascua te Jesuse. Bayel mach'atik laxch'un tayo'tanik sventa yu'un layilik te señail te yak tapasele. Te Jesús layal malayaks batana'el tas tojolik yu'un sna'oj b'ey te b'iyilel yo'tanik spisil te antz winiketike. Mayaj taluk te ay mach'ay yayalb'ey yay te b'iyilel yo'tanike melel yasna'ts tukel te b'iyilel ko'tantik tajujutulej o jujutulotike.